Zakon o zabrani pušenja za većinu gostiju ugostiteljskih objekata nije dobar. Kažu da im u društvu sa prijateljima bez duvanskog dima, kafe i piće ne predstavljaju zadovoljstvo. Međutim, ima i onih koji su zadovoljni, jer kako kažu, zaštita od izloženosti duvanskog dima je važna za zdravlje. Mislim da je to u redu, ali s obzirom da sam ja pušač, meni lično to smeta. Da li to misliš da je to dobro ili nije? Pa dobro je za ljude koji su nepušači. U suštini dobro, postićemo ovo, možda će manje da se puši, pa će možda i ljudi manje da puši, barem od cigareta. Ja mislim da taj zakon neće dugo biti na snazi. Već je bio prekršen i ljudi će pušiti. Savetnik gradonačelnika opštine Gračanica Nebojša Perić kazuje da je zakon stupio na snagu 22. maja i da su inspektori već na terenu. Zakon podrazumeva da je zabranjeno pušenje u zatvorenim prostorijama, tako da po novom zakonu čak ni u lokalima u zatvorenom prostoru neće moći da se pušači neće moći praktično da puše, odnosno da morat će, ukoliko žele da zapale cigaretu, da to rade vani. Pušači će morati da promene dosadašnje navike i cigaretu više ne mogu da pale na radnom mestu. U slučaju kršenja ovog zakona kazne su rigorozne. Ukoliko inspektor utvrdi da se u kafićima, ugostiteljskim objektima i na svim ostalim mestima gde je zakonom pušenje zabranjeno, može da izrekne kaznu ili da pokrene postupak. Vlasnik objekta je u tom slučaju dužan da plati kaznu u iznosu od 3.000 evra, odnosno gost 50 evra.